Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki nasabab pamase na ni akamase kue topa pangin renga maraja nasabari angkaki laksanakan si di sempajang nareko lagi ranking ya rega nareko layelingi urutan kami namatan reni lainna dega gadapi sampaja subuh. Jadi ya ko pakasiwiang sampaja perlu ko i-ranking ika utamaan na dega sampaja dapi sampaja subuh. Nasaba pada manamoto sini na sampajange ang kamana kaistimewaan na. Tapi iya ko tomat bicara kaistimewaan rilalan na sampajange de nagadapi sampaja subuh. Nasaba makaday nabita nanigi-nigi tau melaksanakan sholat subuh berjamaah paday na rekomoto isiwan di bujuru makasiwing riolo na pong Allah Ta'ala. Jadi itu barakah na sampaja subuh. Ya tau na tu pas sabarang na marajing na jama tay sampaja subuh kecuali orang yang betul-betul beriman. Jadi ya na nauleni tahu mas sampaja subuh berjama aku masigi ijami ngiya tu makada tahu makanja tepat na ya tu. Jadi aku meki runtu itu makanja-kanja tepat na loni aku masigi aku subuh. Iya aku sampaja loro tu deto istilahnya dena pada ujian dah. Nah sebab iya rusitongan na uko agama pa dua agak mencajit tantangan nomor sidi syaitan, nomor dua napasu ya dua tantangan tadi napasu si bawa syaitan. Cuma iya ruidi marepa tuli isalah kasetangi ya sangin nareko to cakar dulu dan tu komani tu makada setas ya iya padahal tania jadi nasaba setange matoje rosala pa alena dia pita iya jadi dia pita jadi tuli salah kangiro cede tu matu ko toy matin tuli tu makada setas ya iya padahal ia ko ikaji lebih marilalam agamata manuru pattarona dua telu tau pandritata maka dade na iya manan na iya tu teko may matin rosetang deh. Nasaba namo malaika kung kay hadere mabasa to kitu matin ro. Bahkan menuru dua telu penjelasan na tau pandrite pure ulolongang maka da justru iya tu malaika kumigay na malanda na pangarui keadaannya untuk matinro. Nasaba napangaruhi atin. Ta coba ni gare. Kay kawattu na to mabasa matinro. Nomor sidi ako to mangaji. Mandari na pa iyo lampa siliwaliwan ni barisi na maka na barisi ya se nagajo na barisi dia bagay. Ko to mangaji. Aja takada setan tania. Tidak selamanya. Iya na to pura nama jenne tu. Dena tu nama lada macabe tu setan pada mia tu ko bangi nang kahades na nabi ta makariya ko bangi ta naliwa belani tu setan talita maka bela itu ni nang kata ban tu li cakar dubo bo kilala masigi na ko na jetilala masigi tanyana tu makada setan ina tu makada termasuk tu pengaruh malaikat. Yang kedua, kaya gabat tu nama dari kecakaru dia ko to masik kiri.
Maka dari pacan dia bilang-bilang kita tak dia nak bawa. Tak dia nak pitu matu maka dia mati rakaat. Kemudian yang ketiga ke waktu. Ko mak Jumat itu we. Ia nenrek napak kata baik aku mimbarai nak deje samana je lah tu di melo si kapijak mata. Yang itu tu cinampak labak ni. Maka dia tu pandrita ternyata tu setan. Ia tu nasabak, ia tu malaikat pamasewe. Ia nenrek napak kata baku mimbarai. Tamatoni tu alena si pulung aku masigi. Ia koto mengaji, mak depe tu ia tu malaikat. Ia tu ampai ia anjurkan koto mengaji, ipalas suisak dah. Aja nalalengati. Ipalas suisak dah koto mengaji. Iyan namo na reko oko ki ilala masigi mengaji. Nang katau masam paja sunnah. Aja na taladai tapas sau-sau ni koto mengaji. Paang kasih di sahabat. Matangangi masam pajang alena panguluta halipa Umar oko masigi. Natako angka ya ro sahabat mengaji maraja sadana. Tak ganggu ru panguluta halipa Umar. Isan na pura masam paja alena panguluta halipa Umar. Tapalomak dape ko si dapena. Dia namparang inatanay mi maka na tau pule kega ko. Jadi ro na padangi ro. Nasa tau pule kega ko nasa we mabela kasi poleku. Mabela nasa poleku dewo ko kampung e monra. To mabela ka. Napa ko ka lo masampajang. Aga nasa halipa Umar. Nala ide che mo tau pule mabela. Pak iya kene tau pule macawe ko pura no bapi. Betul kan na pura no lau kanna na sabak mage. De gaga tau ko pagago ko masige maka tu pada batemu mengaji. Jadi mengaji ya. Jadi na ro nakada tau pandrite dasar ye ro ba akatannya maka iya ko to ku ilala masigi mengaji. Na reko mas semangkai te mas sampajang aja na nilada sadai. Betul kan nama sumo sadai tapi aja nama lada. Nasabari na tak ganggu ya ro te ku si depeta. Jadi role na pangulu tahu marci dito akatannya ngero. Maka dia kong katau leleng iri tadi na pada bateta makasih yang aja tepat tu maka dah salah je tata naiwi jolo. Jadi roli Pak Umar kene ro maka langsung ni akan maje nang katau maka rukka mangaji na waktu masam pajasuna tahu jadi lai tanai maka dah tahu boleh kenro ko. Napa maka dah boleh mabela. Berarti ni sang Umar dia na pahangi. Makiro jadi tu kong agak-agak na jama tahu aja mono tepai masalah. Gitu. Bahkan dua telu agak kilalan agama pak. Biasa kau runtuk maka dah iya na papangewang tahu. Jadi dua telu agak angka agak nasurongan nabita. Kemudian tu matu engkau tahu nalak nak nabita padahal pada miro jam-jamang. Iya. Jadi tapi ya ko ikaji lebih mari lalo si runtuk mo. Maka do makui yang pai natian nabita. Para termasuk tu masyarakat kubur biasa natian nabita. Biasa natian awal-awal Islam itu natian nabita telo masyarakat kubur. Apa riolo panariolo yaitu masyarakat kubur riolo panariolo. Betul na iya nabi tanya apa nabita masyarakat kubur. Memang ni tahu masyarakat kubur ni. Jadi dari dulu itu namoji itu Yahudi masyarakat kubur to. Nasyara itu tomatena. Gitu. Pada mata idiro masyarakat cuma lialam ni batena masyarakat. Lawa miki buru milau asalamakan ko tomatewe. Itu ejinang kagaga lo ni lau milau sogira lo ni ki buru lo ki buru Jadi tomaton na kosogi ina mate iya na ro ni lau le nakada iya na ro di pale rogaga ya lo ki buru. Masyarakat buru ni te nabita makaleleang. Pak Lomi mangilang-ilau ko ki buru iya ko malasa inasa ni nene na lasaiwi. Itu iya na malasa pakoro natiang inabita jolo maksisan na maita makanja ni pahan nate makada iya ro masyarakat buru laumi pe milau doang ngi tau matewe nasurongan ni nabita batuna na pahan na tahu. Jadi yang katu tahu pak matiang isi dia jama-jama nasabak naigan mi akasolangan na niya di China. Jadi maka dah iya kok jokai salah pahangi melo jolo ipapahangi. Iya gagai berlaku sitongan naletu makokoy. Berlaku. Cuma ya bita makokoy tahu dena nasyaraku buruk. Dena apa artinya ya mina loki buruk kong katau mate. Padahal sitongan na tu ya tu asyaraku buruk sunnah.
Apa iya nabi tak ko mak bicara siara kubur. Ina po Allah Ta'ala memang Tuhan suruh. Iya. Perintah na po Allah Ta'ala. Maka daki pada mui ya naru biasa. Maka dah pada mui ko tu pura masampajan na kiri ngapate ha. Na de to gabi dana pak kiri mato toloki buru pak kiri mato. Maka dah menirurut ta penjelasan na hadis ero maka dah. Iya kene letu iko pada mu iko pak dongang ngoko ko to pura masampajan ngoko to pura masampajan ngoko boleh pada mu pak dongang itu lo masigi. Na dena ni suruh nabi talo masyarakat kubur. Kene pada mu kaya kalau biasa pak kiringan pak dongan na nabi tanah ini ya se pihak magi pet na suruh lo masyarakat kubur nabi ta. Itu sunnah. Kemudian mana saja itu narampi ukilalanna dua telu penjelasan hadis. Mai ka hadisan. Maka dia tu tahu matewe pak. Makita. Jadi aku tahu mak bicara tahu mati itu dia nama bela poluk ko tu tahu batin roh. Ko tu melong malak kali barakat. Dia nama bela poluk ko tu batin roh. Ia tu nak kada nabita an-naumu akhul maut. Ia tu matin roh masih surang. Masih surang si bawa amat yang jadi dia nak kada nabi pada tapi maka dia masih surang. Nah ya kong kagak masih surang. Angka abena tu dia nama bela. Dia nak kada nabi tu tau matin roy pada tau matewi dia. Nah sebab ia tau matin roy rewa mau main enggak ya tau mati dia nah. Kan makiro aga biasa rulau sapa-sapa hadis na. Napa lau ita kada iya na masuk nabi tai. Ta coba gere. Iya idiko tolo masyarakat kubur tu. Angka 2 telu aga-aga mestinya ipigau dia ipigau. Nasabak keadaan na toki buruk taga makwah. Kega termasuk ya rumah buka sandala ai meraji-raji. Nasabak maya gadorin nak buruk tai di. Ni padahal sunnah kan perintahna ro nabi ta ihla na legara pecurang sandalam. Magai nasabak pada tu ko tolo siarai vi tau tu. Ya ko to memenre bolana aja ta sandala. Ko me kita ma bolana ka makogar. Iya nang ka tau ta ma bolana ta na sandala to maka da tau pa jujana ye. Magai nang ka sandala. Kemudian aga lebih riolo nasuruh nabi ta ma bere sallam. Assalamu alayka ya ahlal kubur. Itu nama komato tu je kau tahu tu lah siarai. Mak beri salam atau tu. Satu kau tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tahu tu beri salam? Ya ni nak tahu mati atau makala assalamu alayka ya ahlal kubur. Nah dia na mungkin lagi pau ya tu beri salam yang kau dia na bali. Ya tahu. Jadi maka dia tahu pandrite kau bahasa kasarak lah. Maka dah tahu belemnya ya tu kau beri salam na. Nisan ni makala dia ni bali na pau ngopi. Jadi ya tu tahu matewe mape bali demi ni ang kalinga. Iya, demi ni ang kalinga. Iya kena tang kalinga itu ana liwat roana. Iya, tapi dalam ide cek dia na bali apa kena na bali nule lari wi. Iya. Jadi iya ko to makada assalamu alayka ya ahlal kubur. Biasa rupa mulut ta Umar. Si bawai nabi ta apa iya tu ko sahabat na nabi ta. Iya Abu Bakar menggunakan kalbunya lebih dominangi atina akalnya. Ya to si pangulut ta Umar tu lebih dominangi akalnya memahami agama. Iya, jadi si salah tu. Iya ko to melo maka magi nang kabar beda ya sahabat ang kami to makwa tu. Mak beresan lang nabi ta ko kiburaga nasang ahli pa Umar nang kalinga gaji ya Rasulullah. Ina ro napa? Akala nang kalinga gaji. Nasabak makri nakali-kali na moje ridi ko to melo pikiri ki makada ko mi dodon na sadai we batewe mak beresan lang ina makolon na kiburu ede na nang kalinga te ko capat. Itu jadi tapi makin nabi teh Umar lebih matarang ni perengkalingan atau matewe ni tu. Ya na tunang kahadis sa pawi maga taran na perengkalingan atau matewe ang kahadis sa bicari. 40 jongkana ajewe na salain na onro palamungan na taumatewe nang kalinga mo patau matewe itu di palak kajena. Coba angka gak tahu kira-kira pak 40 ni jongkana salaiki. Ko na yang kalinga mo papalak kajena mo ni. Nakasi ronon roye na dano ni ko kasi.
Ia ko samme na irenre mo pala kaje wa di mo nang kalinga. Natanya samme kasi mo ko Makkah Madinah. Na makana nabi tapatapulo jong kana aje na iya ko aje na rae na makalampe. Na si dia meter cica na jong kari na patap berarti meloro 40 meter. Ya nang katau nang kalingo ni pala sadala pala kaje na te ko 40 meter belana. Ina tau makaja tau ngaparin kalingan na tu ko tau tu mo. Tapi iya ro ko tau mati nasa nabi tapatapulo jong kanya tu nang kalinga mo pa. Berarti liwa itaran na parin kalingan na tau mati na iya tau tu Coba kare. Kanjak na ya ko hadde sa pak ne pasipulung mo tasi dia masalah. Tata iris sama kada makui rahasianya gagai. Iya. Yaitu ampai ko toloki bure dia tu nawat di to kapau-pau. Maka dan oh ya seke patau biasa itu nang kalinga tu. Aja. Dia nawat dingi pau jate tu. Pada mai ko to mak dio, dia nawat dingi pau kekurangan na nasaba sitongan na tu to matebe. Nang kalinga. Nang kalinga. Iya to na je tumpau podangi kala aja je tama seke. Pak idi tu je tu nonroi. Apa ya tu tau maseke dia gaya ko mati dia kata teri. Paling sikap bimite kala labat ni. Tahu pakat di na tu. Iya dia jadi aja tau maseke. Iya tu teh ko mabasai naliwa ibasana teh na mati tak ka jannat tu tahu. Angkat mandari tati we mata na teh kala we tahu pakasi basana laba itau kanjai. Maka tu yo buku maseke itau we makan tau gatu tau kadi. Iya. Mati siya tu nasa 50 tahun ni mati na nalote masyarakat kuburu naruntu ibatu kiburu na nabace sana makalendo upa. Oh kat di patau biasa ibatu na tu. Deka agak buru buku-buku itu li rampe mopi. Iya. Makan aja tama seke. Aja. Abas sakit apa tu tau seke. Namo tau seke cacatoy. Iya. Jadi abas sakit. Nah sama tu tau mabasay. Tau macawe pole suruga mabela pole naraka. Tau na puji po nga latak si pamalekana, ipuji pada na rupa tau. Iya, tau mabasay. Napa ni, iya ko mabasay je itu tau babu. De tu aga ya sidakat de na parewa ipo nga latak. Na parewa. Mana saaya ramping. Makanya situ nga nakalabe ramalang itu. Iya tu ya sange tau bertakwa. Alladzina yumpikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Itu. Jadi alladzina yunfikuna fis sarra'i tahu angkai masih dakangi waramparana dalam keadaan renggang istilahnya dalam keadaan tahu macagena wad dharra'i dalam keadaan sempit. Iya ko angka aga-aga masagena duit ina to masidakka biasa. Tapi yanang katau macipi duit na nasidakka. Ay. Namole na nareke di na megan na nasidakka sisang. Angka katau makor. Ay makura-kura pa. Iya mitumay ka kumay gay di na nasag kamuat diala cek de. Magi nang katau pandrita makriya ko cek de sisang manidui mo. Ay sidakka sisan ni. Itu. Tapi ya dia lu lerot paha kali-kali na maka dia galalan na itu ko cek de manidi dia sidakka capusisan dia tu.